Nandam chiang ha mo lungmali post thong chimnak in nan kut kanin tlai than ha thong ni kulali pur ni hlai thum jing lai thong chimna kan dak thok lai tu jing kan chimding mi tlang tar che khat na chu Chilean Council ni chinram a SCC tender atwan mi pau rawrin an pe kong chathan an chua hukham chung le achung khar ni CDF zo phecha a tangka noi somreng lo bopna an pe Kaplat peng a SCC ni bongmathak I tol sungmi pantni nunna aliam Mongyua nitlak chaklay SCC headquarter pong apo sakhan chu PDF ni anka cha a ral shangkul tluk anthi panga antlai tha Manipur a tlekhi tong Myanmar rammi somthumre chu Myanmar a ankot tha timi thong le thong pangdang ha andak selai Chilean Council ni chinram a SCC tender atwan mi po rawrin an pit na kong chathan an chua chinram kul chung a SCC ral shang tender an twan mi po chu ngolding in rawrin an pit na kong Chilean Council ni tonghi kulali junin hei khat a chathan an chua SCC ral shang ni sham in no ngai nak alak I sol nak ngai lo tol chungming ha chung a nifati in thilswal atwa pin a chan saudew adir kho nak ha tender renton na pol akalpi mi chu Chilean Council ni kan thei chang mi asi Chilean Council ni SCC ral shang chu miswal phu a kan chia chang mi asi I SCC ral shang he a petlai mi riam pau chu kalpi loading in pakpi in kan dau tia an lang ter chupin a SCC ral shang tender rian kalpi in atwan mi bule mapung paklok nak cha a atwan mi velte ni nangol nak lai rawrin kan impek na tia an than atu bantuk in kan khammi azul lomi pau chu fakpi in dantat naselai tia Chilean Council ni chathan an chuami a an lang tar chi mukham chung le achung khar ni CDF zo phecha a tangka noi somreng lo bopnak an pek chinram kul thantlang peng zo phe shambun Chilean Defense Force zo phecha a mukham chung le achung khar ni tangka chiat noi somreng lo bopnak na kan pek mi chu thongni kulali junisha a Jumping te in kan pu tia CDF zo phai ni an than Chilean Defense Force zo phai cha ati in Australia ram pu kham chung le achung khar ni tangka chiat noi somreng lo na kan bom chan ni chung a CDF zo phai ni kan longlok nak ro cha kan rak tial pathian tu ni thachua in pe chin kaun ha se tia CDF zo phai ni chathan a an lang tar chi pu kham chung le achung khar chu thantlang peng zo phai tlang khobung khwa mi an si I Australia a kumhei riat khwa sa changmi an si kong thei si kaplat peng a SCC ni bongmathak I tol sungmi panhni nunna aliam chinram kulle magweram chan romri chinram kaplat peng chinlawa khwa chu SCC ral shang ni thongni kullali juni bhai khat chusui milam thenghi la chilpruk a kaltuk nak walong in bongmathak I tol sungmi panhni annunna aliam tia thei si Ralashel mi nga rolan ay liyaw a SCC ral shang ni bongmathak hi asi tada uvan long bol in SCC ral shang ni atu bantuk in bomarak thak mi ruang a Ralashel mi papan hi su makate a annunnak aliam intam ngai zong a rokpi in kan thai tia tol chungmi pakhat ni damin da pos a achim alwan chia junisha zong a SCC ral shang ni matupi peng chung a chunglei in kadaw nak atwa I mindat peng tol chungmin ha anum na khwa pol zong a atulia shong chu chunglei in kadaw nak petlai in atwa tia thai si Wai mo peng SCC sakhan heiria chu KIA ni nikhat chunglong a an la kho kachingram kul wai mo peng chung SCC ral shang sakhan heiria chu kachingral kap KIA shroi mi lauthlan nak shem tlai phunha ni thonghi kulali juni lei khat nikhat chunglong a an la kho kong KIA thonglang nak shampi ni achim juni lei khat a KIA shroi mi lauthlan nak shem tlai phunha ni ka dau nak an tua mi a SCC ral shang sakhan ngan mi paruk chu an la kho I adang sakhan pol a ummi SCC ral shang pol ni an sakhan pol chu an chu tak tia thei si wai mo peng sadam view ha sakhan tal in SCC ral shang sakhan paruk chu KIA ni ka dau in an lak I SCC ral shang lei somthum leng zong an tlai na pin a chemthil tam ngai zong an lak chi kho tia KIA thonglang nak shampi ni chun achim wai mo campaign te langkhon SCC ral shang sakhan pol an thiang di chang I campaign te khupi
SCSRL Shang Sakhan Pakhatlong Atang Chang Tia Achim Chap Mongyuan Niklak Chaklay SCC Headquarter Pong Apo Sakhan Chu PDF ni Ankasa Ral Shangkul Kluk Anti Panga Antlay Na Sagain Ramchan Mongya Kopi Niklak Chaklay SCSRL Shang Headquarter Pong Apo Sakhan Chu PDF ni Lunho in Anka Nacha Ral Shangkul Kluk Anti Midang Panga Antlay Kina Pin A Metal Zunkwa Anlak Chi Tia Sagain Ramchan Paka Pachung in Trombaway Tu Pakatni Achim Thongni Kulali Junilay Khat Zanlay Swimilam Pangatluk A Nitlak Chaklay Ramchan SCSRL Shang Headquarter in Mengkhatluk Alhatnak A Umhun Kormi SCC Apo Sakhan Pakhatchu Yima Pimpeng Pakapha ULF Captain Shwemi Mipiral Kap Tangte Punhani Lunho in Minisom Thumtuk Anka Hanu A Sakhan Tlampingte in Anlak Tia Thai Si SCSRL Shang Phazang Somli Tluk Umhun Kornak Apo Sakhan A Ral Shang Kulkluk Anti Midang Tampi Hliamantor I Sakhan Chuatak in Anzam Na Tia Anlakter Sakhan La Kadaw Naka Mipiral Kap Tangte Puni SCSRL Shangsin in Metal Zunkwale Triamnam Dang Anlakpin A Midang Panga Antlekhin Ha Tia Thaichi Asi SCC A Luding Timi Ubade Anchuanu in Ukshoi Tu Puchungtal Somriat Leang Tha Antong SCSRL Shangni Sham in SCC A Luding Timi Ubade Anchuanu in Nyamaram Chung Hunkip A SCSRL Shang Kutang Tuan Ukshoi Tu Puchungtal Minung Somriat Ni Tha Antong Chang Tia Thai Si Tha Atong Min Halak A Khote Khwa Boypol Sang Boypol Zungchazi Le Izakhat Uktu Pol Zong Anital Tia RFA ni Atial Hikong he petlai in shebo peng mizapi ral kap ni chun tol chung mi harnak pe na la u mizapi lungkin nak tallo in ral kap khumsot na la u SCC ral shangsa a rentol ni pau chu fakpi in dantat nasalai tia anchim thongni kulali me thachung a shebo khopi number pali sang a SCC ral shangsa a minung khumsot tu khwaboi pa nanoi u le chazi nu myamyang ngeng ha chu than tong tia thai si SCSRL Shang Kutang Tuan Ukshoi Tu Phu Chungtal Tha Atong Mi Antam Biknak Munchu Mandalay Ramchan A ACE Minung Kulali Anthi Chang Apani Naga Magwe Ramchan A ACE Tali Chunglong A Minung Haili Tha Antong Tia Alang Tarchi Waimo A SCC Shangwan Kanak in Dol Chungmi Pantni Nunak Aliam Midang Paruk Ni Hliamantuar Prifabiak in Pakhat Arok Kachiram Kul Waimo Peng A SCSRL Shangni Shangman in Kadok Nak Antocha A Dol Chungmi Pantni Nunak Aliam Midang Paruk Ni Hliamantuar Tia Kachin Dol Chung Thonglam Nak Shampi Ni Achim Kongni Kulali Junisha Chunchimilam Henhi Lekul Tuka Waimo Peng 22 Sang Palik Sakhan Mai A SCSRL Shangka Mi Shangman Puake Nak Achuacha A Kumsom nga panhi tol chung minu pakhat nunak aliam tia thai si chubantuk chiam in thonghi kulali junikwa zanswimilam poriatluk a waimo peng khachu khwa a SCSRL Shangni Shangman Anka I tol chung mi pakhat nunak aliam midang paruk ni hliaman tuar tia anlangter Michina pengkomzong a SCSRL Shang chungngai don bom thaknu nak in prifabiak in pakhat arok tia thaichi asi Hopong peng a dol chungmin papani chu SCC Kutang Pitu Sydney Anka Tha Na Sharam ko thanglai hopong peng nang papha khwa a kumsom nga shrong asemi na dol chungmi papani chu SCSRL Shang Kutang Pitu Syd PNO Shemplai ni anin a allu na I Anka Tha Na tia Pau National Liberation Army PNLA ni thonghi kulali junil hai khat a anthan alwan chia thonghi kulali meni nga a SCSRL Shang Kutang PNO Shemplai Pitu Sipol ni PNLA he petlai nak nan ngai ti in anpung ha I anka tha na hi asi tia anlangter alwan chia menil hai kwa zong a si sai peng naw yen khwa boy khunza khunle anaw pa nga zong SCSRL Shang Kutang PNO Puni Meithal in Anka Tha Na Tia Anlangter Si Sai Pin Lang Hopong Le Yang Shui Peng Na A Thonghi Kulali January Kulakhatni Thok in SCSRL Shang Pitu Sit PNO Tangti Le PNLA Tangti Punha Karlak A Kadok Nak Achuak I Chali Leng Chung Asichang Kadok Nak Chan Chung A Tlai In Tha Tong Min Hatal In Tol Chung Mi Somsari Panga Anun Nak Aliam Chang I
minung som kwa kwa ni hliaman tuar tia pa umhuram ichi shwena kuni an that ve Pauto kupi chungle khote chiu khat a SCC ni chungle in ka dau na katwa cha a tol chungmi pasha diaman tuar rakhain ram kul pauto kupi chungle khote chiu khat a SCC raw shami chungle in ka dau na katwa cha a tol chungmi pasha diaman tuar tia Arakan Army e ni anlak ter thonghi kulali junil hei khal zinga swimilam pakwale somthum ngatluka auto peng kopi chung number pakasang tawen chang khwa puki siang inpong manotiri khwa le lapampia khwa na a SCC ral shami ratuk nak banlong wantrol in boili tiang bom thak no na katwa pin a ron in boman thak no than na tia thai si SCC ral shang chung le bom thak no na rong a tol chung mi nu paruk le papali hliamantor kusak nak in zai mazat arok chi tia anlang ter Malawi Vice President Jitmi Vanlong Chansualnak atong I andi lak in anthi tongni kulali Junisha Zinga a Vice President Chilimale midang pakwa Purtural ka Vanlong chu azuan leo a Chansualnak tong in atla tia tombongwai tunhani anchim Chansualnak tong mi Vanlong ki Malawi ral kapnani Chigangawa ramtang a zankhatchung ankol I tongni kulali Junisha Zinga a arok mi vanlong thilri zaimazad anhu tia thai si Malawi President le Vice President Chilima hi ramkhel a party dangve ansina in kumthong ni pakul thimna ka 2020 ding in remnak andaktua tia anlangter kumsom ngale pakhal Vice President Chilima hi alon chia thongni kulali junipua a athimi chawza Minister gun ruakwinak chan handing a chawza ayo in kalmi asi tia anlangtar chi Manipur a tlekitong Myanmar ram mi somthumria chu Myanmar a ankwat nga India ram Manipur ram kul Imphal thong in a thak mi Myanmar ram mi somthumria nga chu Myanmar ram a ankwat than chang nga tia chungkar he ne niam mi pakhat ni RFA a achim thongni kulali Junisha a Imphal thong in chung in More Kopi a Assam Rifle ni helicopter in ankwat nga tia thai si More Kopi in Myanmar Sesiral Shasin a Ankot Than Ha Tia Minlang Tarlau Tol Sumi Pakhat Ni Achim Thongni Kulali Junil Hekhat a Avoy Khatnak Minung Som Thumriat Ramri Tiang Ankot Na Manipur Ram Kul Chung a Tlekhi Tong Mi Cheu Khazong An Umri Tia Anlang Ter Tuzin kan thong chimnak chu Marvel in kan dong tari lai lungmali post thazang akan pe tu nandi lak chung a kanelom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe kan to pyak cheu ding in kanin som ha